Pozdravljeni, gledalci, moje ime je Matej Sleva in tole je Nero. Verjetno ga že zdaj vsi poznate, koliko toliko redno gledate moj kanal. Nero, avč, kako se to grdo vrže, dol prav tak puf, pokne. Ne vem, če ga glava boli ali kaj, ne vem. V glavnem, Nero je že precej star, ima tudi boreliozo. Tu so eni vprašali, kaj ima to na nogi, ne. Nič, samo pač dlako ima dol pobrito, zaradi tega, ker mu je vzel kri pač živinozdravnik in so pač ugotovili, da ima boreliozo, no, zaradi tega. In danes je verjetno zadnji dan, ko je Nero pri nas. Zdaj zadnjih 14 dni v bistvu samo leži tule v garaži, ven gre dvakrat na dan malo na WC, to pa je to praktično, tako da res ubogi je, no, komaj hodi, bom rekel. In je pač živinozdravnik predlagal, da ga damo uspavati. Pač se poslovite od njega, rečete, fajn je bilo, Nero, 13 let smo se imeli ful fajn skupaj, ampak zdaj pač se treba posloviti, ne? Ja. Adijo, glej, kako mu maha. Ne, pa maha samo uha, uha ga srbi. Uha ga srbi, pa se je hotel počohati, samo se ni mogel več počohati. Kaj je? Jo, veš da. Tako da ja, to je to, dragi gledalci. Rečete adijo. Pa ne vem, v bistvu ne vem, kako se reče, ko žival ali pa človek umre, oziroma za katerega veš, da bo umrl, pa se moraš posloviti od njega, kaj, ne vem, fajn je bilo, ali ne vem, fajn se imej je malo čudno. Ne vem, fajn je bilo, no. Adijo.